Omurebezi wa Nkole wa Katano Associate Professor Dr. Fred Shalom Mwesigwa okugamba ebinebindi y'abayizira mukoro gukamya abaronde akanisa ya St. John Nyakabare Kinone Archdiaconary. Nekintu tichobwa stani araba mwaba kugira ngo uko barabantu tichobwa tumanya ngo na Yesu kuyabire naza kuzarwa wazo mbyahandikirwe bashobora ngo bakandi baza kweyandikisa nawe bagenda baza kweyandikisa kana wakazayo kikumanyisa na wakana yorobere biragiro biyanga abazirebe bakazayo. Omurebezi wa Nkole yayongera yagamba karungi akari akwikiriza iwo kubarwa abantu bamukama bona abamadini bona baze kwehandikisa kandi nichwera omukutera plani yihanga abo burungi bwayo yihanga nibandiyenda kumanya abantu bagahya bari mu yihango tuza kubatebekanisiza tuta amarwaro nibetenga amarwaro gakwinganaki. Omurisa wa St. John Nyakabare yanje kutugambira ebe bokutekateka kuja kukona munonga cyayika ombyentunguka iyo kanisa nukereza je omukristayo torekeriro gumiza mukumariye kanisa yita haruguru torekeriro gumiza mukweze bicoro byobureberezi torekeriro gumiza mukuronda na projects twakwasa kora hamwanya kora biro mbureberezi ezakwasa kuba nizikoraho tukabona entasya Aba TV West ndisenyemo Gideon Omurwampara.